মই সুধিছিলোঁ আপোনালোকে এতিয়াতো চন্দন ব্ৰহ্ম আৰু কাম্পা বৰগয়াৰীক লৈ গৈছে। ओमफ्राय आंनाव खनसे लाफैदों नालाय आं बुंबाय आंहा जेबो आपत्ति गैया आङो फ्रि आं रायज्लायगोन होननानै खोन्थाहरदों। दिपेन बर' दं, कनेन बसुमतारी दं, खाम्फा दं। এটাই পোষ্ট খালী আছে, তাৰমানে পৰ্টফলিঅ' খালী আছে। 5 বছৰত দিব পৰা নাই, মানুহ অভাৱত। কৈছে যে আমাৰ এটা মানুহ যোগান ধৰা গাঁওবুঢ়া পোষ্ট আছে। बेनिया जाहैबाय इउपिपिएल आरो बिपिएफ गोरोबनांगौ बेखौ लानानै रायज्लायबाय थादों। खाम्फाबो दङमोन, दिपेन बर' आबसुनि प्रेसिडेन्ट, कनेन बसुमतारी आबसुनि जेनेरेल सेक्रेटारि आंखौ लोगो हमफैदों। অবজাৰ্ভ কৰা তো ইয়াত আমাৰ বিপিএফ দলৰ কোচ ৰাজবংশী চেলে এইটো আজিৰ এই কাৰ্যসূচীটো দায়িত্ব লৈ পেলাই ইয়াত এই সভাটো কৰিছোঁ। খুব ভাল লাগিছে। মুঠতে চবেই জানে বি এছ চিলাৰায়ে গোটেই অসমৰ কাৰণে বা গোটেই নৰ্থ ইষ্টত কেনেকুৱা কাম কৰি আহিছে। লেংগুৱেজৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, অকল সি যুঁজাৰু নহয়, চব দিশত এক্সপাৰ্ট। সেইখিনি কথা। আৰু বাকী আপোনালোকে শুনিছে না নাই, এই যে কি বুলি কয়, এই প্ৰমোদ বড়োৰ লগত মই সেইদিনা টেলিফোনত কথা পাতিছিলোঁ। মই সুধিছিলোঁ আপোনালোকে এতিয়াতো চন্দন ব্ৰহ্ম আৰু কাম্পা বৰগয়াৰীক লৈ গৈছে, কি পৰ্টফলিঅ' দিব বুলি মই সুধিছিলোঁ। তো প্ৰমোদ বড়োই কৈছে মোক যে আমাৰ ইউপিপিএল দলত খালি এটাই পোষ্ট খালী আছে, তাৰমানে পৰ্টফলিঅ' খালী আছে। 5 বছৰত দিব পৰা নাই, মানুহ অভাৱত। কৈছে যে আমাৰ এটা মানুহ যোগান ধৰা গাঁওবুঢ়া পোষ্ট আছে, তাতে আমি দিম বুলি কৈছে মোক। তাৰমানে কাম্পা আৰু চন্দনক ইউপিপিএলৰ কি পৰ্টফলিঅ' দিব আপোনালোকে এনেকুৱা সুধিছিল মই। কথাটো সেইটোৱে। তো সিহঁতে কৈছে যে প্ৰমোদ বড়োই মোক জনাইছে আমাৰতো এনেকুৱা পোষ্ট খালী নাই আমাৰ দলত আছে মানুহ যোগান ধৰা গাঁওবুঢ়াৰ নিচিনা পোষ্ট। এইটোকে দিছে। বিৰাট অন্যায় হৈছে না এইটোতো। এতিয়া দায়িত্ব পালে এইফালে মানুহ যোগান ধৰি পেলাই ইউপিপিএলত আনিব লাগে। খাম্পা আৰু চন্দনে সেইটোৱে কাম কৰি আছে। আপোনালোকে দেখা নাই, যেনেকৈ পৰ্টফলিঅ' পাইছে এনেকৈ কাম কৰি আছে বেচৰা। কিন্তু মই ভাবিছিলোঁ ভাল পৰ্টফলিঅ' দিব বুলি, কিন্তু দিয়া নাই। ইমান অন্যায়, আমাৰ দলৰ পৰা মানুহ লৈ যাব, ইমান অন্যায়। এনেকুৱা পৰ্টফলিঅ'টো দিব নালাগিছিল প্ৰমোদ বড়োই। গাঁওবুঢ়া পোষ্টটো খালী আছে বোলে, ইয়াতে দিছে। মানুহ যোগান ধৰি আছে, দেখা নাই ইফালে পৰা। আপোনালোকে মানুহ যোগান ধৰাটোৱে এই খাম্পা আৰু চন্দনৰ কাম, বেলেগ দায়িত্ব দিয়া নাই। গাঁওবুঢ়া পোষ্ট আমাৰ বিপিএফ দলৰ মেইন উদ্দেশ্যটো হ'ল BTCটো কেনেকৈ বাচাব পাৰে। আমি এতিয়া ধ্বংস হ'বলৈ গৈ আছে BTC, এইটোকে বাচাৱাৰ দায়িত্বটো আমাৰ বিপিএফ দলৰ দায়িত্ব। আমি দল হিচাপে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক লৈ পেলাই এই BTCটো কেনেকৈ বাচাব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি কাম কৰি আছোঁ। এইফালে চন্দন আৰু খাম্পাই কাম কৰি আছে মানুহ যোগান ধৰা পোষ্টটো বোলে গাঁওবুঢ়া, এনেকুৱা পোষ্ট থাকে। আমাৰ বিপিএফ দলৰ এনেকুৱা পৰ্টফলিঅ' নাই। ইউপিপিএলত আছে বোলে, ইউপিপিএল দলত মানুহ যোগান ধৰা গাঁওবুঢ়া পোষ্ট আছে, তাতে দি দিছে চন্দন আৰু খাম্পাক। दङ जेबो खालामनो हाया, सानसे साननै नाम मोनगोन आरो खारनायनि नामाव, बेल'सैबो जाया। जेबो खालामा, जेबो जाया। सरकारा जोंनो दानो 100 बार बुंबाय थागोन आङो, जेबो होलाय हाया। मिथिबाय, जेबो होलाय हाया। गभर्नमेन्टआ जोंनो बानायो। आरो बिराद मोजां जोंहा खामानि मावनांगौ दं। मोजांसो सोरबा थांलाबायनायफ्रा, नङा होमबा? सासे ओरैनो आख' फिख' मा खालामबाय थादों फालाय? मा खालामनो नागिरखो फालाय? मा हागोन सानदोंलै नंखायो आङो। मा खालामहागोन सानदों? मावो, जेरावखि थानानै मावो। बे बावफबनाया बुंबाय थादों दहाय, दिनैसो मा बर' जाथि इउनाइटेड जानांगौ होनना बुंदों। आं बुंबाय
आंनिसिम दिपेन बर' आरो कनिन बसुमतारी एबसुनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि आंनाव फैदोंमोन खाम्फाबो दंफायोमोन रायलायनाया जाहैबाय इउपिपिएल आरो बिपिएफ गोरोबनांगौ बेखौ लानानै रायलायबाय थादों खाम्फाबो दङमोन दिपेन बर' आबसुनि प्रेसिडेन्ट कनिन बसुमतारी आबसुनि जेनेरेल सेक्रेटारि आंखौ लोगो हमफैदों डिसिसना जाहैबाय हाग्रामा महिलारिजों प्रमद बर'जों मोनसे टेबोलाव जिरायबानो समाधान जाबाय समाधान जासिगोन जोबसिगोन समस्या जोंनि गेजेराव जा भुल बुजाबुजि दं ओमफ्राय आंनाव कनसेन्ट लाफैदों नालाय आं बुंबाय आंहा जेबो आपत्ति गैया आङो फ्रि आं रायलायगोन होननानै खोन्थाहरदों दिपेन बर' दं कनिन बसुमतारी दं खाम्फा दं आंनाव फैदों जे नों जिरायगोन ना जिराया प्रमद बर'जों रायलायगोन ना रायलाया होननाय आंथ' रायलायो मानो रायलाया जानो जोंनि गेजेराव ज' जानो आंहा जेबो आपत्ति गैयालै दे माला रायलायनो खोन्थाबानो जाबाय बिसोरो होनना बुंदों आंखौ रायलायनो फैनो ना मानो गावसो खारबाय दिपेन बर' आबसुनि प्रेसिडेन्ट दानि ओमफ्राय कनिन आबसुनि जेनेरेल सेक्रेटारि आरो खाम्फा दङ आंनाव फैदों आंजों रायलायदों जे नोङो प्रमद बर'जों रायलायगोन ना रायलाया आं रायलायगोन होनदों आं रायलायगोन होनदों ज' जानायाव आंहा मा आपत्ति दं ज' जानांगौथ' जेबो आपत्ति गैया आं रायलायगोन दे माला रायलायनो खोन्थाबानो जाबाय आंनो जोब्बाय गावहासो खारलांजोबबावबाय मा जाखो बेयो मा ज' जानाय जाखो बेयो दा बेखौ ज' जानाय होनो गावसो मानो खारखो मानो खारनांगौ बेलाय दिनैसिमबो जायाखै बेवहायनो दङ बेवहायनो थाबथानानै दं दिनैसिमबो बे रायलायनाया जायाखै बे खारामोनब्ला आं खोन्थायामोन खिन्थु अपेन खालामबाय आं दिनै मिथिबाय दिनैनि आबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर' आरो आबसुनि जेनेरेल सेक्रेटारि कनिन बसुमतारी आरो खाम्फा आंनाव फैदों रायलायदों आंनाव कनसेन्ट लाफैदों नों रायलायगोन ना रायलाया रायलायगोन होनदां आंथ' रायलायगोन मानो रायलाया बर' जाथिया इउनाइट जानायाव आंहा मा आपत्ति थानांगौ लेंबोदो गाव लेंबोदोंना दाना गावसो लेंनानै लाना थांजादों मा जाखो बेनोथ' मानसिफ्रा बहुदानो मिथियामोन खुला खालामबाय आं दिनै गाव खारनायखायसो खुला खालामदों आं माबा खालामामोन आङो दोनखुमाबाय थागौमोन मिथिबाय जाबायथ' क्लियार दा जोंना बेनो खिन्थु आं स्पष्ट बुंबाय गभर्नमेन्टआ जों दागोनलै गभर्नमेन्टआ जों दागोन गभर्नमेन्टखौ आरो जों खामानि मावगोन गोबां खामानि मावनांगौ दं जों मावलांगोन कमिटमेन्ट होनाय दङ रायजोफोरनो आरो बिटिसिखौ साबसिननिफ्राय साबसिन खालामनो नाजानाया जोंनि थांखि बे हिसाबै जों खामानि मावलांगोन रावबो जेबो खालामनो हाया रावखौबो दागि रावखौबो गिनाङा जों दङ आं दङ सोरलाय मा खालामबाय नों जोंबो आन्दलनखारिसो जोंबो आन्दलन खालामनानै फैनायसो आंबो सोरनिबा सिङाव थानानै खामानि मावग्रा मानसि नङा जोङो दे अन्तत' गोरा जा सरकारा फैगासिनो दं दे थेंक इउ गोजोन्थों